Astrologs, per quels che leggen il futuro delle stelle, ein del meini che in sguard alle stelle saves indicar in l'altra causa del nies futuro. Ma quei? Als meren c'è planets che fan c'è moviments ad en c'è ricce che statten. A quei dallo una constellazione, ad o quella san als legger in montata pel futuro. In Zeit exabidinar quei scockel ciel con le stelle su sine soppa de bustabs ad astrologs en proven de fasen o tuls bustabs. Malgrat che quei una fetch scientific propi comprovar che astrologia sa predire il futuro a un gins scientist saviu. Les prognoses les bien conoscentes ein horoscops, dem fla les gazettes. Normalmein amplens 12 prognoses per 12 horoscops per mincha en seina in. En seinas ein constellaziuns de planets. Se vus mirasses os al generale steles, vesesses vus la constellaziun del Capricorn, a per quei a minchin che nasceus entre il 22 de Dezember ed il 20 de gener l'enseina Capricorn. Tots che nasci sot quella constellaziun de steles duense de portar semegliantemein ad eve in futur semeliant. Ma questo è il problema mit de horoscops, als ein buff exact, per quel che duen vale bumo pel futuro di una persona, ma ben per un'intera massa personas. Als ein pia fe generals, a gia no fetch pauc. Se un astrolog setz dien che quels horoscops ein buff exact. Schins lässig propi se vel futur personal, stoppens fa una prognosa od la constellazione de steles da exact co gic in seine scheus. Ma eba, exact nebo, astrologia è discutibile. Certs crein vidella alle prognoses od le steles è un'importante parte lor vita. Ad auters crein de quei grada si pauc scoc ins miras en steile steles e la soppa de bustabs.